Nisfas kardang long kilang arat on han. Nisfas penang litum han katu kaventa kardom pajiro. Non nili dak pipo sidak kilang nang koma. Ulutang te lake katu kavistami kardang long arat ngi chini lo alang liphan alang limen ke joyrang leng alang nike damtang sitami CM sitami kikitang bang khulo MLA sitami kikitang bang khulo pen chairman pen EM sitami kikitang bang khulo lasinon MP kilik nangte bogbom si non ni tum alang di tiket cewan elo pubirta long si ni tum alang di long nang humri lo nasi ni tum thek an un an pen alang di pen ni tum chihut chikut ponji nasi non ni long nang chirap dundo lake dikhu pen babu sing chamsa la pen phuduni pen budo sing hanse nasi non alang di pen ni non chingki chithan ponpo asa nang di lapo an apor ki sorda long steme nilit tumalong nisfas long apona hp do pot apang si nisfas pen ang liphan kardom na chipila lasi nangli men ka arjulong bom karbiang long ratum ta lapen social media long tanang thek long bom lo lapen nang ki claim akam stame pena ans stame aktok anno ki do akar bidom nami chithan bom lo lapen congress sarkar ahut asonang ji dangka poisa ke kontraktor tum sitame ba rong aso tum sitame Kongres sarkar husi kinang haso ke poisa pati katok ka kinang kami claims tame ke kamsi jolong mong thekhe bills tame chington te haso ke lapen kongres sarkar husi hemni reta ka chilong lo gari motor ta ka chilong lo halu sopen se awat sai ka chilong lo kusi nil tum kar biang long atok anus tame dam lo ason sinon putame kongres sa phansi akirodo di lasi la so putha sir rapa to nang ke arlo pen pena anson chom tane chithan lasi nangli non MP kili nangli ku pi ko son pen sinangli ticket palong don lo kan sinangli chithan tiket na bang ke hang ke laka kadu beta right do citizen pulote ode ito malong bang ke ST reserve seat ini ST na tum tiket ke hang right do metang party long tiket ke hang dun mamani independent ke thogi right do ST pulote ST reserve ST certificate baklang de choklo nomination hota ST certificate ke nang po sabang ke la shooting benili hang dun lo Congress Party man niliphan non batai sige tiket ni piponder lo aprang ka kapre ka tum non berensing ti akai puno jon torong pi akai puno na pen non kedobam orensing be akai puno yan pi keman non batai si bang niliphan nilihang don pen niliphan ni pider lo party pe Congress senat pe na pen non tiket niliphan ni pilo ken non ke election ke thur don nang polo notification abelang election commission pen notification abelang ini pena belum dukok po pada party pen tiket ke ni pier lo non mupen nang lagi po atau kan menit tumta kongres aphan aning ke dukok ka bangala lo ini tum langdam na Samson sing tila pana isang hoto nili hamakisara dulu Masuk district yang NCS ban mikir sepan district nangji kemalo nang ipi kongres dapat otonomi nangji under the provision of 6 schedule kemalo nang ipi kongres anpen 1985-86 apen ke sining claim here long leg claim here Karbiang long NCS arab doan turpak Artikel 244 nang implement Pinangpo Autonomous State nang Pinangpo so Artikel 244 kumalo ketok teka Nata Indira Gandhi si ketok teka 1969 na ningka lapen ang tuan pen lang dam lo pulite Kongres ikipi akamang say dilang hem rit penceng long ri long pat di nampai ni hanga future provision artikel 244 anta Kongres ikipi asi munit tum jethan mana
Kongres tu ke campaign tu pitu bola pon nang London lo. Ya si sikar si tu London ke. Penang nang abot London. 70,000 tango 80,000 90,000 1 lakh put London without campaigning. Acam brok sudah kau. Kongres tu sekebana longri. Kongres tu sekeban autonomi. Kongres tu sekeban artikel 244A. Nasi non apia bangkai Rahul Gandhi ji itu malidar pancing kipa mipet ang sadita nang pia komitmen Indira Gandhi apa komitmen nang pia komitmen kipa plan ke nang lideng doko nasi India government wanglo India government mane alliance led by Congress non batai sile high dead lo pulote laso article 244 ke implement ang ring thelu nasi rada tum kadu gabe kai ji pupe dhorom ji pupe kar biang long rat tum ta ning harong pro so na lam MP ke haji phat nang li katicha ko son lah nang li ka nili ke hai abang ke mane hai der lo pura te rakse ke hai nili ke hai po bang ji putek thi ke lang pen serta non BJP tu BJP ta nili se ke bang non Kongres ta nili banggat ke intang tang lo nili pan nili ke cero kali mane moni datum public tu nili ke cipenda kalam kali nang le sar nang le BJP wan lo polo te BJP te nang le chiri bo ko pia posi BJP dong ke chok che nang le chiri don polo nili BJP don jo ya pi MP tiket ta Kongres du kok pasilong nang pidet BJP don depin be tiket nang pi ala so la so ta bang ke tiket nang pidet lo 2014 nang ka amat nili preparation of pin nili ala so foreign sedo foreign along ke dose kobar ka jelong BJP tiket nang piat lo ASEAN countries are meeting ke don nili Nefita advisor so dak Myanmar Mandala elong nili meeting ke don nili foreign duka ko se ke cha julong nili ke lasi manghudet lo ini Kongres itu pemlang le ko puse BJP tiket nang pidet lo Apen turun lo, em lo. 26 elected MSCs latuma bangke BJP lo. Lapen nominated bang free ta BJP lo. Bang free MLA ta BJP lo. Apen inuet MP ta BJP lo. Berarti 100% mandate alang tumnong sedokok lo. Pulote itu mah demokrasi ke maintain bangke kupilo ke klaim nang po. Media tu men lo. Opposition na role ke play nang yi la media tu ma duty lu la so pela nang le to ma kisung pholok pene jam nang pa beng lang pu ke ning du gala la si media tu phan jel ke beng jalang kes ke pi jalang la hai bang ke ning du gala claim nang nei la ke jok tame la so nili tum Kongres bang lo pulote aprang ateng pen a protection pen jenglok ason tindak kerap ken dupo nona li tum hadak pene Gandhi pakarai puta long lenang yi itu madak press pene phan po lata nili sipikan lo siam dohot la son pen jenglok akirap ken dupo la pen ili tum ke non ke dakabang opposition avader lo pon nang ditum si opposition na role ke play nang kopo pleno ni itu nang cerap ni demokrasi pareng nang koge hong bidan kecing hong bidan pareng lo nang apen demokrasi pareng lo nang nang cerap ni nang situ di tum ta ki posi lo nang ge di Citizenship Amendment Act man lo nang ge ain lo non bang ge sudah rada tum ke la nilam reng nang ini ki reng nang culture reng nang jipo tum ola sam da kaprek kai tum da
non education ka do bom lo la se la so alam ta arsik jing pen ke matha nang ya alam do ko san si aro puthat mana insight tu nang ima em puthat da amendment tu si implement tu jima la so bang ta kelang nang sod tang te sar kidam tang pe ni li ta ningje lo kidam tang congress sarkar hot ke contractor dum ta bir ma se chington te kam sa pen kam pidang lok pen ta munit tum vek phai phai hem re chi kim lok nang di hai de tang te hala kidam tang nang kiro son ha mon ta claim ji mala so kam edo paisa len den de kam pe the cho claim pen dang lok has ta nang le bil ki pi khana ke paso hormu hotel ke paso tax ke paso la so bang ke tum deng ponji review ji electric ami ador ke so la pe kom ji 50% anta mena pasun ji gas cylinder aprang ke 430 pini ani ke 1000 par elo la ta ke pa kom ji la pen diesel petrol la so adam ador ka pisun ji ani si rom si ka hedi pa kompu election nam jo ite si ka flip bat po ali misal ni la ke klempo la son ja ran phan chung thui chot coba cha ani si modi ji bang lo asama phan ke pa ching thur ji 8 crore ba dak dia grit paper mill ta nong ke theng thai lo mate ha pini lilang lo lata tata company atum asam government tu dah nang tu India government solai bom lo company tum ke hang pon ling si foundation stone ke le tang ho ya tang ho lagi company tu miskim company tu bang ale phan asam government apa dia lo ma do mati busi amor jati yor berajo pacho bayar rat phan la sona bang ke heno kasi review ji review pen muni ratum kuson si aku mane nona bang ratum nok radam nang ijagalam nang pudot mudi ki pu अच्छे दिन nang nilun tum ki aprangar ni din kuson ma tum phan nang wonu kasi la soteng pen kam klem ponji halo PT contractor tum ra kam long nang i rong rop jing thur nang i nong ke orunudoi tang orunudoi rong isi nang don phokem rong do bangkon laglo di bang thom bang pli aso ke job cut pilo pulote adon tin telong lo adon tin telong rong sa oh lo angke nona bang ke ko pilo orunudoi angke lak putih baideu lak putih baideu pu apa sah ke piji kuan lo surike lak putih puke lak putih baideu ay mona bang ke surike ante ada condition dola asumar bang ini apa pidolong le bang ini apa pecan long le bang ini dolo mati asumar onggon badilong si padu ni sekolah ada condition nang tum lang the onggon badilong si paporhi nangi government LP school long pen government school long si monon pira toy du nangi hala bang ke ekdom sohi kuri nangi la puke ku pulo si job card son aru ban thulipo marada tu picing thur nang economically non ada apreng do thep jehu anu sini li bo thelang so na dam idono mane phar ju maloko ala tu benching ke bom ka ko be ke nam tu preng chok chedelo ti chuninga preng ta penenga ko be papom pidun eta unende lo ju apreng sai unende lo la se pasi chingki bom po pepolo aprang son selemati nge contract te chuklan munda paisa ke luthor lo bill ta long legi job lagi inu eta mune nalam senang than nili la son ko anu ne aduk du piglo mune to nona bang ke
kayak alam pen pacar wo nonda Manipur ke sekhak lo ke kipu abang ke kuki pen Meitei tum ke Cibong Ahok pet pen ke dharma alam Christian pen Hindu kuki tum Christian lo Meitei tum ke Hindu lo naswalam pen angke nang Meitei pen kuki Meitei pen pati lo ke Meitei tumta kuki tumta Meitei pen pati lo ठीक है से हमारे में क्या कह लो 357 चार्ज बिरु एट घंटे धर्मों के थैंक चोरी सुनते लो मते के पते दम को नाने के पापलेंग दम को नाने लाहाई बंगे तुम लोग दोनंग ने तुम का दाखे चिपुनंग ने धर्म चिपुनंग ने लोखिमन तुम बंग दोवेर लो मिसेन लो क्रिश्चियन दोवेर लो मिसेन लो होंगारी तुम दोवेर लो मिसेन लो Tapi sa non kalbeng long dong suluk sudah teman kai kes tapi kasih song menta dopik la so khiruni long matan phelang pilong PGR VR along lia putar natun kongres ahin pen manang lehin pen kupilo dadak lam thipak lang ni lam the mane la ke council of hanon 26 elected MSCs di BJP side delo di 100% BJP lo anpen alang pilo anpen alang tum nominated ke ponta bang plita 100% bang plita BJP lo la so poche executive committee ta BJP lo bang pli MLA BJP lo incumbent MP siddo lata BJP lo non pu ke dobam ta mana full mandate they got they are enjoying full mandate di alang tum ke any decision board decision alang tum en on lo apu thakta lake PGR pukali all the reserve lands evik nangi pa bangke Jokpal Singh versus government of Punjab akes langoi nang tum dak verdict ta dulu and crossjar tum phan kaut nang po hetak system do dak system do ST pen SC phan ke sai long li la pen upaya belo sai nang po kapre khai tum da la ST SC pen do ko klop te 5% area bang ke confine ko ripidan nang po dak hiwa rules regulation itum da India kang sedu mati itum ke EU bahera sovereign country pu kalibati di itum ta isi hong bidhan ang kang sedu isia det pi ang kang sedu ala so bang ke follow nang yi lo lam ta do na si non bang ke toy lo ping khad lo dharna padodam lo ji chau ka ring so da hu so tum tan dulu aga non bang ke pelo election nang chak lok election nu ni election chak lok ko pilo angge ala anusir angge kuana tarik pe maju nang ceng pu pusi pu ke di ceng tek seder lo angge lage hala hud le ceng dat ba pini notification aprang le ceng dat pulote ala ke ongoing process ke dukok po di election Washington nangi po alama belo force abe yara be po force pilo ko bedet po none kandulon tum bhan penia bante force du pike jo kandulon bhan ekdom ke nep dam ke chok ke theng pene hala hu phang ke monit do force election na bang ke sia de me election no kwan se nang yimati anang ne ke aru da hadak encroacher tum ta chini tum dak ke do ke illegal po pode rules regulation pene hadak do ni criteria ko pepian la sorting man se pechong nang ipo bang ancho jimati ni tum dak ke illegal se ke do bala tum ta sini pulote lapuana lam ta we aro dharna ke do nam nangi council ke do nam along ngepre kupulo ke hala ke cenga ko bana bang humime eviction nang dupo putan nang yelo eviction se
Nona bang kan tamlo pulote yang notification cibidro no ibu kopo. Oh. Anggal lala cibidro pulote mahanga ring dolang kemari. Rada tum. Terpak po. Amat si bos tu bang ke mi ua kam ke kalilu mata ipu kangcup pene ke mata kam ke kalidiar lu. Kasi nilikomend na mo High Court of Supreme Court of verdict do. Dabang they got the full mandate. Dabang nilikomend ke PUJ alam sabi. Tapi non last question bang ke nangli tum cingki citan pon lo pina cingki citan pon lo lasi non hijutsi abang ke nangli karbiang long rak matante east west lapen di mahasorat pan pinit nangli hin pen matang te kongres hin pen pinit kacuning di jason doman nangli hin pen dan non kibang GMP election lo petak Nili Karbiang Long district ini east west lapen di mahasau aradapan nili kecuning ri bang nili apil bang lah hello. Laporan ni pen 1969 kit bandingkan Indira Gandhi ketok tekan artikel 244A nona bangke itum dak kening ye alam kalilu lakak dom itum national leader non prime minister hailote la si cupu Rahul Gandhi ning ye lo India government nitum wang lo pulote ni pia commitment article 244A dinang playing people jerap ceto pet lo nang itom anso se kacing thuri itom kadogabe hanti pen ke duji apan itom jerap ceto pen itom jati cipupe dharma cipupe kadogabe cing ripet pet cepahai dun lo nang apen ke manga kam ta pecun lo nang nah lo asi non ditum tek an pen ciput pon lo alang li kaning je pon bang ke jongsi kongres short car jongsi nang hon longlo pulotang te alang li stame article 44 is tame pacun ji implement ji pas tame alang li lamchak pilo lapen contractor atum han pendang lok roaso tum ladak council long choklema tum han anstame alang li bang kedam tangat teng stame alang li bang ladak bill tame substance pending di tame alang li ningje lo lapen kidu kila pipima ladak kecunang kacuret lahai asor hormu hotar jang tu pendang lo as tami alang li kongres sarkar jang si hai lo nang cari lo tang alang li tuma bangke lans tami pakom pon jib salang di ningje lo lasi nili tum apor jang si non kirang yi MP gilega panyang si apor jang si ceton pulo tang te ni tum putot dang humri tuji lasi pinia bangke lansi na paklang kontek jalo pardon